tàu khô lắm xì gì chứ lắm xì in ama Facebook này ông con follow nó ball vin lang lắm xì quỳ tệ in ama dòng hệ content mua sạ điếu chỉ ba na chỉ này in tunia chú payout account hu ka khial lon he anu mina na ko in anu mina chu account pa ko bank account pa ko ka khial lon hi je amai content monetization amutan dollar jong hi som thumbal nei te awang phat le tu la ko na hen modem thaki na ko na modem hi je anna support noi ta na chi chin goi te hi in ma Facebook na namin hina chana chi chin gui te ano ko jana chi chin na ko ki bang na chi chin gui te hin hin la Facebook a ko gui te chi chin te a ki ko hi je ama account chu fill up return sum dollar he anga he ta je ang kita la ki pa ome ana support noi te le chi ke tam tu a chu ka sim chai ye ki pa pi ome ama jong content monetization an mu hi ta je a thim gel gol re nge ki wa ro ta hi esa chilanga hele hoi do men hele to chu ina update ka ga bol lon hin bank account so ama hi iti update ki bol theam ti pa chu ka ga sei do no men ama hin text information a fill up ma ko ama pen card anapi in ya chu update i bol a hele anu a anako hi chun update i bol le abayin update option jong ko click thein a men ama acha ya chu ka bol do thon hi je le ana support noi te na guys tata bye bye